Amashu ni ngwiki mu cyongereza? Mushroom. Amashu ni mushroom. Okay. All right. Ikinyarwanda is awesome. Kinyarwanda is awesome. Kinyarwanda is awesome. Kinyarwanda is awesome. Nubona umunyarwanda uvuze nabi Kinyarwanda, uwo muntu uzamuseke. Umunyarwanda uvuze nabi Kinyarwanda uzamuseke. Ariko umunyarwanda wavuze ururimi rw'amahanga nabi ntukazamuseke, because we are struggling. Yego. So ubu rero fise gahunda yo kwigisha abana Ikinyarwanda. Kinyarwanda ni cyiza, kandi niyo wigishije abana Ikinyarwanda, ejo hazaza habo haba heza. Ikinyarwanda ni mpuzamahanga. Kinyarwanda is international. You know. Yes. So now twagerera amazina yitwa nde? Ornirande? Babazi. Babazi. Uwo amazina yawe? Egide. Egide nde? Wasenez. Okay. Reka tuwaze amagambo mu Kinyarwanda niba bayazi. Sibyo? So, ihene ni iki mu Cyongereza? Ihene. Cow, okay. Ihene mu Cyongereza ni cow. Chicken. Ihene mu Cyongereza ni iki? Vuga cyane. Kandira muri ihene mu Cyongereza ni iki? Cow. Cow. You sure? Yes. Okay. Now twagiye. Inka mu Cyongereza ni iki? Mu Cyongereza? Inka. Chicken. Chicken, okay. Inka. Inka mu Cyongereza. Inka mu Cyongereza ni iki? Goat. Inka mu Cyongereza ni? Goat. Goat. So abari kutwumva, abari kutureba, ese nibyo cyangwa sibyo? All right. Amashu mu Cyongereza ni iki? Muri English, amashu. Mushroom. Amashu ni mushroom mu Cyongereza. Amashu nawe ugomba gusubiza ibyawe ntuvumve ibye. Amashu mu Cyongereza ni iki? Ntabwo bizi. T-shirt mu Kinyarwanda ni iki? Umupira. And ball ni mu Kinyarwanda ni iki? Ball mu Kinyarwanda ni iki? Bag. Barira. Oh, I love it. So